spiun conosce Mincin, James Bond ha il plurinomau spiun. 007 aveva ures explosivas, culis per scriver brevs tursegades, ni valiges con integrau contials. Esce qua emo un film droven spiuns in veta reala tricks per boveni traplai de lor inimics. Scossa vestien drec, quai se c'è kin spiun sta se ve fa. Mo schia kin scroda buenegl. Co vuol dir che il spiun sta se data alla jeu d'un turnel ni a siu conturn. In spiun drova codes per comunicar con auter spiuns ni con la centrala. Els han l'orac una metoda de scriver a drovane a scinumnade scafas de brevs mortes. Quelle scafas de brevs venien controlladas, a certas brevs venien eunadina surdadas con rulà elas in gazettas. Scin spiun lavura insieme con auter spiuns han ils da signals in l'auter che lor inimics capeschen bu. Lu sa il sac de miardas che avon esch de var drecce monta che el stuessen pusch pena gassan tupa. Ni in a tascia portada sin gioiala saniastra fus il segn de dadac che svegni observaus. Quai ei moncins exempels che muossen che spiun stona dina dadac che els fan co ils datten vinavon lor informaziuns secretas a che els vegnin gebu traplai.